Ma'am, Krumzari on a bit of impact news. Raj Nongthombam, Manung, Hariba 360-degree analysis of news and events. Ma'am, Butaram Lokchari. Awanupok, Lamdam, Northeast India, Amatanga, quite a Chauba, Amatanga, quite a Chauba, Hariba, no Awanupol, quite a Chauba, Tumhichi and the Baicham Makalgi, freshwater lakes, Loktak, Lake Nedu, Loktak Lake, Sida Huki, Bachaki, Asida, Maruinakogi, Loktak, multi-purpose projects like Himatung Begidi. Ising sing bagi magi flow si natural process se lep khinu ram modena phumdi gi problem si yam kana lak pati phumdi se seng bu mathau tare haidana seng bagi thabak si packet pa hore maruna Loktak cleaning work ha batare masi packet pa hobani mamangi congress ki matamda 2008-9 se maruna 2008 tagi pilot project oina masi thani toro matungda 2009 gi june thada masi tender pangthoga pangthok pa haukhibani cleaning gi work se to hariba cleaning gi work se da Sanjatum Jagi Tabakcha Kibble Maruina K Pro Infra Works Private Limited Coba Company Amada Chia the Labaduga officially delayed Tabadu Makalki Company Amada Lupa Karor Chaniga Kun Marigi and Pumsi Pito may have you often singba the Helka Hariba magazine as in a pong Padagi Lepa Watok Chown or Hibagi Wakum 2010 the Lake Red 2009 the Hariba Tabaks packet Pati Hogibani Maruina Handak Ino Habatare Anoba intervention Haida Anova chapter Habataraga the High Court of Manipur Hauki Batasigi August ki tang tareta Loktak part Manung sida anu makal ki project amata tawkhibu yaroi high court ki masi authorization yaudri bhangai di any thabak se packet pe yaroi stakeholders sing forest and environment water resources LDA amadi koi Manipur state wetlands association koi authority lai riba MSWA na sing masi stakeholders sing asina high court ka authorization yaudana thabak anu wam ta packet pe yagro development work ta packet pe yaroi habagi order ma directive am lakre aduga loina masida thada ki senpham mayam maruina koi Loktak lake sigi chaukhana bagi damak ta habatre not only sing ba khatane Loktak lake si bu preserve tawnu bagi damak ta thada ki senpham si lupa karor si lising marfu taruka chatruka maputra mari habtare 86,696 crore gi senpham ni am chawgor ba senpham ni hariba senpham si khoi gi Manipur gi state ke budget o yengo tar handak chai gi state ke budget lupa lising crore lising taratruk khatani ha batare maram aduna crore lising taratruk khatagi state ke budget obni mase multiply tawgati 5 times chahi manga gi oigada ba adum laba senpham ni chahi manga gi state ke budget oigada ba adum laba senpham se Loktak ki preservation ge damakta thada ki ba senpham ni du hari ba senpham sing sining thina karamna utilize tawruge habigi koi gi affidavit su thagalna ba maro ina LDA amadi MSWA ani sida instruction hari directive high court na pikibul re loina atopa stakeholders sing na su hari ba Loktak part si kanab ge damakta paikhle ba thabuk sing asigi status report ha batare masi pirak na busu affidavit thagalak na busu khan khibule re aduga masi next hearing si mathang thagi September ge tarik taraga nipan da amuk pangtolagni habi wafnu sing hoji phaugi oni lairi marmadana hoji phaugi oina Loktak yam chawbu wathok lairinge mathak sida mu high court na thabak haidi anoba any development works Loktak ta lep khibatare habigi wafum se lakpani na hairi ba wafum masigi koina decode se karam tawgate karam na mase understand tawgate wahan to karam na lawgate habigi matang da loina Loktak ta thengnari ba problem sigi matang su khana nu dang tang se impact news ke studio links no library basi joining us tonight on Manung Hutna inner Manipur Parliamentary Constituency IMPC gi koi MP obiri boja RK Ranjan ni oja Ranjan ba hamta taram lokcheri Mikhal mai pal matung da ngasi sen probably impact news ko ina ahan ba saru yabuni oja bu thaga chopondok cheri hamta da and also joining us all Loktak lake areas fishermen's union Manipur ALLAFUM haina khangna ba adum ba union asigi secretary obiri ba oja Oinam Rajen ni oja Rajen bisu taram lokcheri welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Sanaleibak pauchi gi editor obiri ba oja Hemantakumar Ningomba ni oja Ningomba bisu taram lokcheri welcome to the show appreciate you joining too ahan ba se oja Rajen dagi lakchara gi oja Rajen khwai dagi hairiba issue sida khwai dagi nang na khwai dagi emotionally amadi physically haibatare every aspect khwai dagi nang na closely thengna biri bo jani oja da lakchagi adu ngasi khoi LDA gi koi project director ne chingbu yaubi na ba el na tragi LD gi maike di miuram tang yaubi na yam kan hona jabne du LD gi maike di last moment phau ba koi permission lori haidana hoji phau permission lam do male lakpidre hai tar marabduna nevertheless LD gi miur yaud batar ga soi ALLAFUM gi uja Rajendra lakchara bada handaki anova intervention hai kadra order se abata directive high court ke order ke tholok matam sida koi gi Loktak ki fishermen hai kadra Loktak ki koi badan tar hana manung le mayam si gi oina karam ba wahan to haitare lai besida gi kari lobu yai kamai miang thambi kamai habining ai ngami moina ai koina masi phawra thena rakpada asu yam senpham ji ai koi bang du su bang de su de
aduga hariba senpham sing ase ko na piriba senpham si koi aran ba oin di lode aduga tawri porcity ai khoina Loktak Development Authority na makoina 2008 tagi 2011 12 saiba ko Loktak ta moina sathagi ba thabak thorom sing ase sida misuse tawre se phal misuse tawre ha sigi taseng ba khoida report mayam lei je ba ai khoina RTI tharum matam da makoina Loktak si masigi conserve and management gi tapu matam da makoina Loktak si kramahan tawdna conserve tawde management tawni ha tarko anta Loktak ki phumji sembagi process lakhi ba sida isda makoina DPR di Loktak mayai da li ba phumhos natabada atha phumhaina khangna ba thaina gi ipai pu singna traditional gi equipment sinna ba dugumba atha phumji ngasi oina lokthok na bagi moi plan tawe ba hari ba atha phumji masidi ngami praja sing gi achong tulmane ba fishing equipment ne ba masilo phoka na ngami praja mayam si phumrudigi displacement tawgina bagi port ama achong mogi lalwong ma chathigi ba hari ba lalwong sina maram warakal da ngami praja gi magi socio economy da yamna chawba saitheng ma pi ba da natana praja sing si sagi khul hung chin gi ba praja mayam ma leire ba hari ba phum atha phum sing si sing bagi ming da makoina mioi amada natana phum amagi maman sida lupa lising tarau humdo humdoi pi da kalda moina phum ji leigi ba hari leiri ba phum sing si makoina DPR thaba matam de lising ani ga chani khaktang adugi sanction lobuni aduga hojik hojik se makoina koina RTI tharakal da moina Loktak ma digi sengdo khari hari ba phum je lising nipan ga kunthra ne aduna di hari ba lising nipan ga atha phum kunthra ji atha phum amada ai koina kogi ngami praja sina moi khangna bida magi pani si yamdra meter kogi lamji yamda meter ani ni lowe sigi lam cham khai dagina sani ba ko magi circle gi sigi posida asigumba lising nipal je Loktak ki pikraba ko jol gi 30 square kilometer changadra haiba oiror da poni hari badu magi lising nipan dilai dana lising ani bhawna yaw yong chalui da pham lising nipan gi paisa si moi sanction tor ko khe okay aduga sida natana asagi ai khoina atha phum ji lokthokraba matungda atha phum sida moina hariba ringi leriba sigi structure sida cubic meter kaya sa ga atha phum meda aro manung de leriba chawr mayam duna cubic meter kaya ohi ba asuk yamba atha phum bising nipan gi phum sing do kra dumping tog ge lokho kitar ga kai dumping tog ge ngasi phawra do gi dumping ground do LD ma phum chana su high de pisu pi de aduga adugi ona tena bada moina ngasai gi Loktak khongba da khaji lam mogi darjing machine khangti dozer khangti JCB khangti ta khwaira kal da phumji torogan Loktak ma ra thul raga playground semne aduna Loktak sim moina kaman conserve tog doino ba adu asigum bagi port sida la akal da makoina mismanagement tore je phalje dum koina ta eba aduga masina khogi phumji sem bagi ne ba hari phumji sing se sengwado phumji ni bone seng sina sengado phumji dina te ba aduga ai khoina sengwado phumji ni haibagi maram di akhogi Loktak ki akoi da peripheries area sing sida le ba lokpham sing sida akoi seasonary ba kogi har kari mayam sin Loktak part lona rail dam da se deposit tori nga tene ba asigum ba deposit tori ba har mayam ji Loktak da lung si silak matam mari nu silak matam da tu in the pro kocha tatale ba phumjing sina hari ba har gi arem kha residues mayam si lona chokol akanda Loktak ki sing jin masa pha na thamba duguma port sing si lokthu ga le ri ba moina aruga sahi chapa sahi nu sa mangan ji phangdana kupsil laga leiba adugumba sahi building system to da athen badal ri ba phumjing amad lokhoktre ba adu khudam di ai khoina tabun mamang de hobrakal da mayang phal gi hideng gum adu bhagda le di ba phum mayam si jam da square kilometer humpu gi area si hoji random da phum le ni ba aduga amuk hydrakal hideng gum de gi na koi gi phok chaw buk te le di ba mairam phum la ka he phum sing si masi lieng da ba unmovable nga tani ba adu makhar thor ko ising je sina Loktak ki sing je moina phalandri na adugumba Loktak ki sing phal phatri do phanana ba gi sin ga da ba phum sing lo khoktre ba ngami sina livelihood ki tabuk season ri ba traditional equipment on season ri ba fishing equipment season ri ba adugumba phum sing Loktak ki ising bu masa phana thamra bi da makta lari phum sing lo thok le adu livelihood ta pra attempt to ni ba alien to si aduga sidana ta makhoina atha phum jila khor matung da mu floating hatamu claim tawre kamai tawge Loktak ta le ba floating hasing sida insurgency ki makol oire aduga khari ba ngami sing sin Loktak sida para pataba thadare aduna maram kan Loktak ki fibam ji pollution thole phalandre dina
ꯑꯃꯨꯛ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ evidence ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯣꯏ ꯎꯠꯄꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯝꯁꯪ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯔꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯨꯌꯣꯜ ꯍꯧꯕꯅ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯇ ꯐꯨꯝꯁꯪ ꯁꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ 500ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯝꯁꯪꯁꯦ eviction ꯇꯧꯒꯅꯤꯗꯅ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯂꯣꯠꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯗꯣꯈꯣꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯔꯤꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ 2011ꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13ꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁꯇꯨꯁꯨ प्रजाꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁꯇꯨꯗ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ 2011ꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ LDAꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯗꯤ eviction orderꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯦꯡꯛꯇꯒꯤ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯁꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯇꯤꯁꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯁꯤꯖꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯀꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ evictionꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ section 20/21 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ section 20/21 ꯁꯤꯗ eviction ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯏꯟ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯗꯒꯤ eviction order ꯊꯣꯛꯏꯅꯣ ꯁꯤꯃ ओके नियम कायना तौखिबगी वाफम मयाम दे थंबिरे अदु हजि फावगी ओइना टेंटंगना थंबि मतमसिदा अखोगी हाई कोर्ट की सुमाइन इंटरवेंशन अमा अथिंग बम लाकपसे सिददि करी हाइबिनिंग मसददि अखोई प्रजा अमा ओइना हाई कोर्ट की सिगी प्रोडक्ट सिदि याम खो वेलकम तवि ओके वेलकम तवि मथंग से ओजा हेमंत द लाक्चरंग ओजा करी वाफम थंबिनिंग सुमाइना याम चावबा वाथोक्सिंग लैखिबा अखोगी लोकताक की सेंगबगी थबंगने अदुनबो अखोगी तेहलकाना 2010 दा पाउजी फोंग मतमदा द डर्टी क्लीन अप वर्क सेंगो ख्वाई मोट प सेंगोपगी थबक अना हेडलाइन ओरगा पोंखिबने करी हैबिनिंग एसिगी डर्टी क्लीन अप वर्क से हुजिक्सो दमक डर्टी ओना दम चथरी लोबी धुरी ब्रा हंदकी कोर्ट की इंटरवेंशन लाकबजे थबक खुदिमंग लोय लेखिदमनी कोर्ट की ऑथराइजेशन याउदना हैबगी वाफम से लाबनिना हानदगी मोर लाकपदु हुजिक सेंगदो हौजी हाइदी अमोट प मीन्स अखोगी सिगी क्लीनिंग की वर्क ता मोट प लेबसे सेंगदोनु गे दमकता मतम लौकी से हाइबो ओइदुरी ब्रन अदरवाइज हुजिक्सो दम कंटीन्यूअसली लेंगाक सेलो मतुंग द फावबा दम चथरेना मदुगी इंडिकेशन ने लौबो याब्रा करी हैबिनिंग अखोई अहमदा नैनदुसी कोर्ट की याथंगसी करिनो हाइबा मले यस अदुगा कराइदगी लाकपो याथंगनो हाइबा पोट मा अखोगी लोकताक पासदगी हौबो पोट नते सिगिसे अखोई सुप्रीम कोर्ट ता PIL अमा लाकपने PIL सी अखोई कनुगी वाटर कंजर्वेशन हाइगद्रा वेटलैंड मैम सी कन्ननबा अदुगा एनवायरनमेंट काइथरइजे मसिगिसे ngaंगनबगी दमकता मी अमा खंग थारकपदो सुमोतो कनोना लखपने सुप्रीम कोर्ट न लखलपनी अदुगा स्टेट खुदिमकता थेंगनरिबा प्रॉब्लम मैम जिंगसे प्रॉब्लम मैम करी करी थेंगनगे वेटलैंड की मतंगदा जी अदुगिदो माय हाई कोर्ट सिंगना मदुगिदो लखलोक्सिने मामागी अदु केस होना लखचौ ओइना सुमोतो केस होना लखलो ओइना हायरगा हाई कोर्ट न लखलपनी अखोई सी मयामना सुम हाई अतेना सुम हाई लोकताक सिन खर चावबनिना हुजकी कोर्ट ना हारिसी लोकताक खक्तना ते माना हारिसी ओके प्रिजर्वेशन ऑफ लोकताक लेक एंड द एसस न हाइबरे मयाम ले अखोई ओके अतर वेटलैंड बॉडी में वेटलैंड बॉडी में अखोई दी हुजिंग सागी एंकर दसु थाबिर दुंगाई को लोकताक लेक की लोकताक पार्ट सेंबगी फुमदी सेंबगी मतंग लुक्तंग अखोइना उबु यारोय नैनबु यारोय हाइबे वानिदा अदो कोर्ट न लाइसी माइकई अनि दनी लाइसी माइकई अनि सिदा कोन अममु हापसले हदक अममु हापसले हाम लाकपदी माइकई अनि हेक्तनी अमना ngसागी वेटलैंड सिंग से कमाय तौदना प्रिजर्व तौगदगे कमाय तौ कनगदगे करी करी फिल्म दे लेरिगे है पोस्ट नंबर 1 अदगी नंबर 2 मशीन पीरिबा अखोगी ngसागी एनवायरनमेंट पेप अकाइब सिंगदो अदो कमाय तौदना ngakadगे कयाम कयाम पीरि है पोस्ट मा अदुगी दु लाकांदनी अकोमदा कोन सफाइबेसना ngसागी 1990 साइदो ओरमगनी ngसागी लोकताक पाता थादगिबो सेंसी ngसाई हाबिगी दोनी को याम यामी पुन्ना लाकपनिना पारकपददी सही सही खुदिंगी थादरबुदी कछु याम मोइको अखोगी 86 crore गा 996 सिनेबलाइज 86,696 माने माने 86,696 crore सिनेबा सिगी सि हजि फावबदा मसी माना लाइसी LDA दसो हाइरे देन अतेते दसो मयाम हाइरे कमाय तौना सिनगी गेदो मदुगी मरिलेन बसे सांसिम प्रिखलो हाइबने अदो
ai kitang di waga dai di khale hojik se yam kuira bani na adu any how ko na harak pani ngamingam de moi wani adu kamai shi nagi ge dune ba sidani loi thor ko do je hojik ti na wa gi tel ka no he ka loi to se ba ko asai phumdi sengbi wari sta loi la ani loi la course na mieng sanga ba loi la ne ba da gi di hojik ti court ki interest leina phata pakalak pani na posil la ani aduga adugi report thamakanda yeng batai hojiki oina di masagi sigi skusi loi di bokdi masagi loktak si da karim khalgi ano ba development to ya ro hebane ano ba haibani ko hoji hana pakhalak pasim du dei thinge ba thaje de ado aina haijaningi loktak haibasi matam kharagi manungda akoina phajana mieng changdraba masi akogi kenona akoi honorable MP na hairagan hena pakchagadabani maramdi loktak ki matangda akoina khangba sidagi yamna khangmana saruk cham helabani akoi di kitani khangise akoina sum experience hoina khangbada akhangai meyam haigibada loktak singa sidagi sahi kunthra gi manungda siragadaba pat amagi ama oina akoi di lawi koi u fangi loktak si phajana mieng chahudagadi kamai tawdana loktak si akoina asiba pat ama oigadoino athu matam do oigadoino habi maramsu mayamna adum hainei ngasagi loktak projection maram oiragani na hai ngasi ngami singna kapiba nga pha phangdabadagi den adagi di magi moi mahausa ge khallama songna kaithare mayam se masiju ngasagi hojagi loktak project ki mai khra supnagi 105 megawatt se pothong na bagi damakta ithai bere ja thingjallaga imphal turen je thachallaga ising thajanba thadokpa tawbagi policy ma yarki badagi neba machine ba longi yamna kapkhri sire hore ko pot aduna ngasagi hanardi magi lamba ising ji automatically saningu matam sakhibani karak matam ta kajarakpani aduna mana piramisi mapandagi arai phangba bramaronda phangba mayam khoi sumna kan sankhala kanda mayam na hainer meduni loktak lomdagi lakpa turendagi phaba ngaton gai hainer mine pengba hainer mine ba hoji swaida yokpa sinataba adugi mahaw leba nga do khoi cha phang pondre bojekti laise adugi ngasagi nga gi potok mayam hoji wane akhoi Manipur si ngari sai ngari si kamya hono yong khoi charang odo je ai lupa pro phanam salam ngane khali ngari cha bada ngari cha ba laibak se Manipur da phabo um ta sage na phabo thi phang thi hai phabo phang de akhoi ising dagi phabo phang de ba phangi ba khara do khoi kilo on bana ta ba pawa da leina bada yam yaw di hai bawani da hai badi ari bada sel mayam chatli matom da di utongai na utong da hala ngari sama mine si pot lere mine ado masai khalje ka hibdagi kadore nga gi pothok mayam mangre den akhoi ising dagi phangba pot mayam mangre aduga next masagi bagi sing sidagi lakpa amot akai phata hauti mayam singse mathanda chandajagi pot hojikti part sida loin mak tasalaga loi lere hekta aina sumi khanbada masigi se kangi wari to ko plastic mayam singse na loktak se kamai tarung wada ge se amtang ko ngai nam ti yengbiyo plastic mayam bottle mayam den ade khoina sare banong na sinari mayam singse si adagi di sagi lekhom lenang chandar ko mayam singse asida loin mak tung chalal le kanda saurangna masi 1950 gi adwa da leramba pato madudagi put ongi matakai thengalam ne nai lo put om matakai thengalam ne lo ado sum thengalak pasina ising ji sumna kandadi ising yaudagadi gano puthwa ponte do mai puthwa ponte do aduna he na wangna ising ji thamna bu khona rakpa sumna kandana khal kai rakpa si post ne blai aduna ai na sa hajabduni ko na lokhalai ba thabak se afa khongthang amani tawsu amadi kaure ko asi BJP ki manifesto su yaubra ro na tagana mikhal mamang da hai bram tawbani ko ngasai ithai bere se lokthokani ha porama hai gum to umdi legi bani ko madu hore yamung na panjarasnu ai madu da hapen jam bo wani ko pangi bani ko se ado ngamgadra ngamoida ha badum di political will le re je aru por amadi aru por amani center gi maja under technique makha da le por amani na NHPC je asi thingaga de lokka di NHPC le ta su yare ha por am le ne si le aduna sigi mahopsagi oiba khallama ngasagi parsi mang sirani ha re khumyam na khangnare then adagi machine maram oirakanda akhoi environment satina sense tawre yek biro hoji nung subada nungsu nungsada meman ta de hoji nungsu pandha si sing litrabani ji kangabani thakpa phangaktrabani sing yemyo si film se code na ui code na urakanda madugi pot ne balai se o krabai da kamai tawba na adagi magi sagi mari le na mayam sigi report lakhini korkini korkanda kaidogada gero sagi akhoi kano government tawdaga su tangai phadagadi sigi kano sigi matang da ko na asi ithai beris ka khai har matang su lakpe adu jo khoi yambe ona daga ngasagi kano NHPC na commission tawriba man salai riba kano se loktak project se hydroelectric power project se masi lepo har pasu yae
loktak pat kannabagi damakta adugi kainoni na ai adom da lawi aduga ngasagi loktak ki ngasai kannabani semnabani sanarne na thadagi mayam tuna kari kai da sina gre ha potone balaije yes samjal labada ngasagi tahel ka da phongi ba poto ai laksage loktak pat se kari gumba akhoi khado so akhoi sengbadi ui yam sengba sengdabadi khangde ko ngasagi kaino se watok latok thok khra matung da kona seng phosu ma weram gadra khangre ko o ji kha seng boi masina kari gumba sengam da tarbo aikoina kaino dagi na khoi thanga dagi na karang sangbase ai pung ahum bau yodong mati nek nak khab sing labis jagi pumdi mayam kang mayam sing sina ba ko big thandana hojik पास से फिल्म मसारा मरोए ना इधर कर ले पास की हाथक तनी होगी मपान दगी करा हुआ है तो जापान दगी रखा है तो तीन मखले में कुछ अलग कबू कंग चांद बगी वहाँ आलू की कबू कंग इलू जातों लगा मदद ले वो मरा में हम तो ना मखारा तार कांदा पुमलेंदा ताहोरी बतो सामे अवाव में हमसे पुमलें पाका से उसी अवाव की मशक उसी पुमले जी सिंह बगी मयाम सिंह जी लोग ताक में स्वादो फंगी बपोट अमने सत्यांग मयाम ले पोट सिंह जी अतुना सिंगे पोट सी नैनर पदा कोर्ट की कनो से याथंग से आई माइकई दगी तराम नवई मशीना अखोगी महौसागी लोकताक पातो अदो अमहना उना होना बदा कोर्ट की ऑर्डर से मतंग पांगनी नै थाजै ओके कोर्ट की ऑर्डर से महौसागी फिवम दो अखोगी पादसिगी अदो अतै पासिंगी फिवम हंजन बदे याम चाउना काना बम पीगने हबि वखमदुनी मतंग जे युजरंजन लाक्सगे युजरंजन से अखोई एमपी सु ओइरे ओइद्रिङै दसु अदो हुजिक्स दम हाइतर अखोगी एनवायरनमेंट की फॉरेस्ट की क्लाइमेट चेंज की सब मयाम सिदा का हेना कोई थबक तौबिबा अदुगा रिसर्च तौबिबो जाने अदुना ओजादा लाक्चनी ओजा हुजिक कोर्ट की ऑर्डर सु लेरे अदुगा हुजिक मयाम नसु तोंगा तोंगा मफम सिंग थंबिखरे ओजागी ओइबा सिगी कोर्ट की डायरेक्टिव्स अमा लाकपसिगा मरी लेरेना लोकताक की क्लीनिंग की मतंग सिदा नत्रगा लोकताक की प्रिजर्वेशन हाइतारे लोकताक एंड अदर कोई वेटलैंड एरिया प्रिजर्वेशन की मतंग सिदा करी वफम थंबिनिंग मणिपुर वेना अंदर कोर्ट ना इंटरवेंशन अमा पिरकपसे मसी अचुंब खर पुथोंना बगी ख्वाइदगी फबा अदुगुंबा डिसीजन अमने ना इशु फील तवी मसीदा लानबा सुंबा पैसा मसिंग हेनबा वाटपा अदु सोइन थोल अनेबको अदु थोल कांदा खोगी कदाई कदाई दा कनाना मैनिपुलेट तवहिगे सिदि अदु मयक सेंगना फंगनी अदु पुनमक सि थोहल इबा कैनो सि करिगिनो हरगदी लोकताक एज ए वेटलैंड नत्रगा खोगी फ्रेश वाटर लेक ओइना नत्रगा मणिपुर दा लेरिबा वेटलैंड वाटर बॉडी सिंग से मसिगी कंपैक्ट ओइबा याम होलिस्टिक ओइबा पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट से अखोई द लेतबदुना मसिगुंबा पोथोक से थोलकनेन लवे अदा मसिना कैदोरकेदा अखोई हानसु ममांगेदा कनसु यामना सिगी प्लेटफॉर्म दसु दुम हाइना गिबदुनी सिंददे अखोई लोकताक कंसी अदुगा अवांग नोंगपो भारत नत्रगा ईस्टर्न इंडिया दा ख्वाइदगी बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इसे अखोई सु लाइक तसु यावी हुजिकसो दुम हाई अदो इन रियलिटी दी फ्रेश वाटर गा दी ओइद्रबजानिको मसी हाई हाइना नसाइगी कंपैक्ट ओइबा होलिस्टिक ओइबा पॉलिसी दु लेहुगदबनी ना कैदौरे अदुगा मसिगी मतंग दे यामना अवेयर सु ओइदबरा कोई खरख सुम कुई ड्रिबा सही खरगी ममांग दगी कोइना कंसर्न ओइना अदुगा कॉन्शियस ओइना कोई अवेयरनेस सि क्रिएट तौरपने अदु मांग द 1960s दा लोकताक सि मसा चौबुम कखरबने मयांग इंफाल टू कोई नोमाइखोंग कैनोगी से अरोंग द कई से तंखायम कखरे उसी वारोम थंग सरुक तो ऑलमोस्ट रिक्लेम तौग्रे अदुगी लोकताक लोम थंग सरुक तो सु हुजिक लनाई अखोगी फिश फार्म तौरग लेग्रमने अदे 1970s दा मयांग इंफाल टू तौबुल असी लंबी सेम हुजिक याम मयाम याम हारे अस बिसेनपुर सबसे विदिन 15 मिनट्स द योरे गाना स्पीड टू दी फंगे यार ऑन द अदर एंड कैदोरे सोरोक किन्ना गेट टू दी ऑलमोस्ट कोई लेक्स ओइद्रे एंड क्रॉस तौग्रे पार्ट की कैरेक्टर दु मांगनग्रे सिमिलरली लोकताक प्रोजेक्ट कंसेप्ट तौरपद याउदब पोट मयाम अमा से मोइरांग टू सेंद्रा सिद लंबी म सरफेस रोड लाइफ से मसी प्रोजेक्ट की प्रपोजल दा सुमाने लंबी सेमोगा से याउदब जाने अदुसु सेमजंग्रे असि करिगी तौरिनो सुगुंबा पॉलिसी मयाम से आइदि लोकताक एसस पुन्ना उबंगमद्रिब से करिगिनो मागी इकोसिस्टम खंगबंगमद्रिब करिगिनो मागी बायोडाइवर्सिटी खंगबंगमद्रिब करिगिनो मागी कल्चरल वैल्यू अदुगा सोसाइटी द मान पीरिबा अदुगा ओवरऑल मणिपुर की स्टेट द पीरिबा अखोगी क्लाइमेटिक रेगुलेटर्स है माना सानरिब से मसी अखोइना खंगहौद्रि से करिगिनो सुमाइ तौबदगी खंगद लाकबदगी लोकताक प्रोजेक्ट तौरे तौरकांद इथाइ लाए पुनमक से लोइन मांगे से कोई खंग अकांददी
कोई कन्नना बहोना बसिदा कईदोगे दा मसाई अमाउंट से मैम दी याम न उरगसु इन डिफरेंट फील्ड्स डिफरेंट वेराइटी फील्ड्स दा लोकताक सिदा थादगी बसे येंगगदी आई मसी अमाउंट से दुम याब्रेन खले से फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी मक्ता दा हायरो रिसर्च तौगी दम ता थादगी लोकताक थादगी पैसा क्या नो जेडीयू मतम दा आई सेल सरकार लेरिंग दा वन ऑफ द बेस्ट scientific studies ni loktak ki maram da tawki se adu sa su paisa dum tha dei adu da piri ba finding do ngasi loktak ki development tawna na ho na riba ai sel sarkar ki report to kana asu madu da depends su tawde mi ne puthoi ba scientific value du su han na baw yeng de sumai leire adagi di sogla abdina masi kanna na ho na bada natraga wildlife sanctuary ma prithvi ki manung da haidra malem sida only one floating wildlife sanctuary ne koi chok thui ni sigi amount si develop tawno hona bada restructure tawno hona bada amadi mayam sigi compensation pi no hona bada huge amount ama soidina expenditure tawrongani that is also in the complex of the loktak ni sumai lai aduna hujik leiriba phibam sida loktak sigi magi carrying capacity se pubang ambagi sang si leiri bra loktak sida se karigino haragadi koi stakeholder budi yame ngami singshine tongan bam ne makoi de loktak siga sago naraga dum lakraba moi gi livelihood se dum oi la bane koi hujik yeng se ba loktak sida karam ba department singna kari development planning tori ge se number 1 tourism ete yeng si tourism si loktak ta tourism tawna hona bada ai samagna angan ba si dagi sehi tare ni pan tara ong ki mang do ubre wako no semba voluminous web report like tourism tawna mena a huge amount even report to semba the huge amount ne basali se madu da yum pham warga kari tourism taw prage se masi su yamna lei gra bane waduna ama leire the fishery gi moi fishery plan tawi nga masa gi thadok no khotok no nga sigi mayam ama taw se su huge amount adun pidan lei gre then forestry ki makha da ninga sai na wildlife sanctuary ki palli ba kholi mo yam to kari haigani tongan ba khoi gi sing masa chingdum tarama thoi train thoi leiri ba do loktak mai da maduda sangai gi habitat or use ki kari gi uhaiwa thano no the huge amount se thada grabo pone then agriculture se kari tawi haraga di loktak clip irrigation tawraga khoi agriculture tawne torne handak tabu khoi gi oinam gi mla hoi kari hoina Maranai wena atatai wena torkan ising kar thadok thadin tawne otherwise right from 1975 till this year bhau se koi difang wedna huge amount canal tawudani khangde dagi karino magi lift tawna na bagi machine dani khangde smai to huge amount si mangan na la aduga phaide maru oibadi NSPC masina koi gi project si tawraga magi mai si generate tawrakanda magi capacity do ngambangam dabana mani puthokanda any development project paikhalaiba company aduna mana seasonary area do madugi R&D sector se always happening aikoi da karigino research and development gi saruk se hapudri si karigino ngasi asuyamba amount ama high corner ramsar convention gi sangram matung da wetland kanu hono pesa thadagi aibse NSPC na moigi mai generate tawno hona bada makoi da research and development gi wing je hapa magadi kari gi damukta ngasi loktak ki ecosystem sol siltation tawre adagi tilha ki dak thadar nga phare natra nungdang da mai thalaga battery sizinaraga nga phare ga tawri bse masi punu makhi tho moi dabne adubu masi gumba mayam se koina lana ama machi mi amana ama hairaga lambi am semba amana hairaga ama semba amana hairaga uche yengpham ne semba holistic oiba policy ama le hugda basina mosale e khang ka dadi kannanam ne na mu paisa se kanai kari yelo moirom thiraga tawgi bagi madugi poni aduna ngasidi supreme court amasung high court na piraiba directive ase ama khoi final hearing bau monda concerned department singduna kadai da sina gi ge se puthol asno say for example koina agan matam da tagre isam sai bi gaina koi dredging machine Australia da gi ga lei gi ba aduda huge amount adum changong gani kadai da sina gre kai do gre koi amo bo kang de ba hovercraft lei gi kadai da sakhi koi kang de kai do no hovercraft lo adu so koi kang de ba sumai tok dana loktak ki maming da even
LDA si lakanda koi ahan bada Southeast Asian Wetland International Wetland ki branch sama Delhi ki defense company colonies ta torame asida koi aduda puramba scientist ka do legi da badi yaure moine ihal hanba Indo Canadian environment kari hagari environment project ama a huge amount to so Canada na thadar ini madu thadar matam da koi mak han bagi meeting si korok na yawi yaw kanda moigi proposal du yenge Uiza ki kanguna to busda kare hage hekta mamal yamba khujuk kulai visa sina Loktak ki maming da leira kadai thame defense colony gi nga sai ki Southeast Asian Wetland Authority ki office ta thamne wa ai khoi ki LD adana kari thamne current meter gumba adagi soil testing to na ba phagi man ba posai khara thamni building khara sani adagi casual master roll maya am hapsal laga thamne ba sumai to dana khoi se pot na khoi gi aduga aina karim kan mayam da haija baduni aigi yumda aigi ingol sida lawpham am su leire de mana ma sing thanam su leire pukri su leire steida company natraga interested kare hani entrepreneur hai ke bra kare hai ke la aga es dang bhai nangi ingol sida lawpham su leire ai law ubi rage aduga nangi pukri si su ai nga yok pi rage yum si su ai tangkhaim leire ke masi punamok leibagi Nangonda aina puthoi pothok sidagi sak bukham am pi ge da koina matam da harau rau ya ruri se Loktak ke suk phajaba historical heritage environmental magi mechanism mayam am lei se masi tok thoga mai khara phangnam ne adu ki sunga kan da khoi khara pi ge ga ko ni ya ru se matam da khoi gi kare agani far sighted adu the future vision yaw ba khoi si khara wal ho ram male ena khalle aduna Ziki High Court na pirai ba intervention se masidagi koi timely intervention in lojai ado khange mamdai sat pai do madumak ne na lojai ado masidagi koi rectification torga at least our future generation da Loktak se kitang fajana thanamba Loktak ta nate my surrounding wetlands sing do sida ama so ama khak paning mom lei India ki wetland authority sina koi na rajniti ge yaudring da hai tare hana ne irakre Manipur government ta Sahi Kudingi Ramsar Convention that Chanbay aba wetland gi list tharo mogi position tharo se ko ama bhaw tha de masi bhaw tha de Assam da thai Assam gi ama ni uji Ramsar Convention da sallabne Ramsar Convention da Chanbay se kari gino har ga my ecosystem to protect and preserve aduga wise use policy tor kan da surrounding the leriba people sing do makoina madudagi kana ba sulauba aduga lek to gi life ado Madusu enrich to hongadam never. Ikoi gi dia du to hogdramina maya mama tho kanda di hujikting saigi koi Rajen pankiba 2006 ta Loktak Protection Act holani adai di siga muk muje koi leiriba NDA sarkar sida koi gi British batam dei tawramba act se at least 14,000 redundant oiba law and acts sing se repeal tawri never. Ai koi gi di huji yango 1972 gi wildlife so Loktak ta dum tawrongani adagi 1976 ki forest act so dum chalamgani adagi the biodiversity act so chalamgani adui marak sida amuksu Loktak protection act la ini adui marak sida amuksu central government na climate change and forest na environment na koi eco sensitive ki issue rule mayam su piri na si mayam si leina karmaina koina sugyam ba paisa se in the name of the Loktak ado alaman sing haiba Loktak ta tum thada ba samane ye do dum thoga leire ma si Loktak ta tum thada ba gi film leire ba senpham si oi tongan ba pocket sing da sin nagada budi leibani adu bu senpham si yam di yam eng sa haje gi dune han bada koi chahi gi annual budget si 16,000 crore ebani na madu 5 times ki chang dani 86,696 crore हाइरिब सेंफम जे चही मंगा की बजट ओदने स्टेट की ओने अदु हाइरिब सेंफम मयाम से लोकताक पात थुम थादा बदौना जोय मांगी फिल्म दा थादा खरबरा हाइबगी वहांग अमदि लेरे अदु हंदक की मतांग से हाई कोर्ट इंटरवेंशन अम लाबनि ना हाइरिब सेंफम मयाम से थुम ओलग सकीब्रा नग तसेंग ना क्राइ दसिन नगे हाइबदुगी एफिडेविट सिंग दित मरी लेनेब डिपार्टमेंट सिंग मरी लेनेब अथॉरिटी सिंग नदी पिकन लगनी मतुद खंगनी करी मखाताबा लोकताक ता पैकेट पे थबस पैकलक तके हाइबदु ऑन देन ऑब्रेन रबज के ब्रेक याम थंजर के इम्पैक्ट निस्मिंग तादुलेदी Welcome back to the Manung Hutna 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Hutna ngasi khana derbe basi High Court of Manipur na handakta ikui thoki badum order maron Loktak parta paikaliba development project mayam si maroina anoba project sing High Court ki ayab yaudana
पाखतना बाय अथिंग थमखिबा सिगी मतंगदनी मसिगा मरुइना अथिंग बसी थमग्रबनिना होजि फावबदा लैखिबा कोइगी mismanagement hai gadra masida to kiba development ki asoiba mayam du financial irregularities oibi ai natraga magi in terms of technical irregularities oibi ai asoiba mayam du soina tholaga ni natraga soibu soitre leikim mayam se karamna senpham mayam se senaki bagi adu karamna Loktak pu conserve and preserve tanu ki tam kari thabak sing pahil ki bagi madugi hoji phawgi oiber progress report hai gadra madunu kari oiber haibna sing mudu mayam amadi laga ne adu September ki tara nipan sida amuk अनु हियरिंग हम है तारे मखा ताब हियरिंग पांगतोकन है बगी ऑफम सिंग लेरे मतंग जे यूजर जनरल लाग चगे जा अखोगी ngसाई हाइरिबा फुमसंग मयाम से एविक्शन तौनो हनप मतम दम मै थाकिम न कयामा थुआगिम न कयामा न चरांगना हुई अफेक्टेड हाइ तारगदि अफेक्टेड लिसिंग अमगी मथक हाइ तारे सुंबा लैखिबनिना हुजिकी कॉम्पेंसेशन की बतांग दोस अखोन ताजब कॉम्पेंसेशन जे कोगी पर फुमसंग हाइगदा पर हाउस से 40,000 अरमाइन ताजकी अदु 40,000 दुनदी मी मगी नतगी इमुंग अमगी अमुक अतोप मफम अमदा लाइफ अमा नत्र युम अमा लिंगु बायबसी ओइरोइदबो सेनफम अमु ओइबनिना मदुगिसु याम चावनो खुदोंग चादो मायंग दो माले अदुबु पिकलेबस पिकना फंगिबा सेनफम दु मदु लोइनमक हाइरिबा affected family sing loinama phangkhibra phangdribra kari khudong chadaba in terms of koigi compensation dasu lere aduga hojiki oina thengnari ba khudong chadaba sena kargi bi tikatang thambi Loktak Development Authority na asai mokoina Loktak ta changjiliba Loktak si conservation gi process da moina Loktak mayai de leiba koigi phumhors haina bayam khangnaba koi khangpok sangsing si moina eviction tawbagi notice sokre November की तांग तरा मातो तिरो लेवल से थोए हारिबा असुगम नोटिस की मतुंगिना Loktak मयाई दे लेरिबा कोई फुमहर्सिंग की ओनर्स ना गमेल की ऑफिशियल आकल दा रेजिस्टर तोर लाओ अदो रेजिस्टर तोर मतुंग दा अदु की रेजिस्टर तोर इबो गमी मयाम से कोई कंप्लेंट सेट तबुम थोप तवगनी हाइबने ओके अदुगा करिउम कंप्लेंट सेट तोरबा गमी सिंदुदी मसाना Loktak मयाई दे लेबि यार रोय हाइबगी अदुगी ऑर्डर ने बना ऑर्डर सु माले अदुगा साइकिल बन थोई नोटिस से अदुगा बाय फोर्सफुली मयाम जे फुंदगी डिसमेटल तोनबगी दुगी प्रोसेस अमने हारिबा सिगुमबगा प्रोसेस दा Loktak मयाई दे लेजे मतम दु लेदिबसी Loktak Development Authority na 2010 amdi level sida makoina survey seleba household survey Loktak mयाई seleba satba kalda makoina ahama phangba survey report sida lisingamaga chamaga nifutare phangeba aduga makoina eviction tawba lor matung sida court mon epidemic taropadana lisingamaga chamaga tara ne tawre adu hariba lisingamaga chama tara sigi manung sida makoina court hairi si mona pikalaiba epidemic hairi si Satret ko humdal tere se moina eviction tawre haibadi mai thadokre na haina moina court sai si port se haire hariba satret ko humdal tere sigi manung da samga ga tara ga mapal amadi moi complaint set tawre haiba aduga hariba complaint set haiba londa se khoi ngami sina tabadi yan nga eba karinga ke har kal da ngasai gi makhoina piriba policy nipu sidi livelihood scheme gi makada khoina pi beneba haiba ngami sing sigi मखोगी इकोनॉमी दा खरा साफन में दमकता सिदा पेगरी मोने पिरिसे हिंगना बसिन मोना अरे पेन कैंसर अरे देखि मोगी ही लेने नबगी अरे की फिशिंग गियर्स लेने नबगी अदुगुमबगी लाइवलीहुड की स्कीम की मखादा पीब पैसा ने बन पारिसिंग निफुजे हाउस होल्ड अमदा पीगदबा अदुग मखोइना कंप्लेंट सेट पीगरे हाइबनेबा अदुगा हारिबा लाइवलीहुड स्कीम जिंजे पीरगा करिगी दमकते जुमबै थाबिरिनो सिगी पोर्शन ने कोइ लाइसे अदुग पीरिबा हारिबा पोर्सिजु Satret ko humdatre ko manung da changwa trampal pire ka limhori basani yakhani par si kari pidri nu sini moi official aga de start over kambu du king eviction to ni haibani duga hari official aga de start over kambu du nung da sani yakhani par si kari pidri nu sine ba aro limhori ba chahung ga kontra ga humdo ju aduna kari pibam da moi tawri ki sine ba ko no si ngami praja sing hangi bese aro piri ba complaint ni moi na hari ba lively package se mi amada hanjin piba okay sisu yawe ba same ꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯝ ID ꯚꯣꯇꯔ IDꯁꯤꯗ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯈꯇꯪ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯣꯏꯅꯩꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖꯅꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯤꯗ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯑꯦꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥ ꯖꯨꯒꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯤꯄꯥꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯝ ꯖꯨꯒꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯤꯄꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁꯁꯦ ꯈꯥꯡꯄꯣꯛꯁꯦ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯁꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁꯁꯦ असिगुम पोर्से मोनोप्लेट तौरेसे सुम खोई खांगबा वानेबा ओके अदो करिदमक्ता लेमिनरिबा जुमथंगबा मी अदुगा मागी लेमिनि लेकाई दुगी मीना
मागी फुमसे नत्रग मागी संगसे समादो नंगा मेना कंप्लेंट सेट तौरे नंग आइना मसे विटनेस तौरे करी इद्रिनो थांना बमीदना विटनेस ओइद्रगा अरापा पुलिस कंबुसना एसआई गुम्बा कंस्टेबल गुम्बना सिदिसदा लागा विटनेस ओबिजु मसिगी मरमसिना करिनो ओके सिनेबा अरुगा हारिबा सनीगा यांखाई निपान मयुमदि मै थाग्रबा अरुगा मखोगी मफमदुदा अमुकसु लैबा यारोइदबा अरुगे मखोगी पोर्स मखोगी पुनसिदा करि उरंगदगबा लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी ना तौरिबसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नेबा मोना मी अतमना हातनेबा अरु फैमिली सनी यांखाई निपान पुनसि हुजि करि तौरि मोना ngasi फावदा करि मोना हारिबा फैमिली यांखाई निपान दुगी सनी यांखाई निपान दुगी करि हेल्प तौबिदिगेबा ओके अदुनादि मखोगी मसा मसुसिंदु सागी लोकताक प्रोजेक्ट तब मतुंगदा nga phaba ngamaktabadagi nga phaba handrapadi masa masujing school chawang amna drop out tawgi sang learning mathakduda mayum makai mai thado khraga loktak tagi tan thokraba adugu mamioi singjo krai dibjik leirigi ba adugi manung tegi karigumba khutong thiba thogari adugi responsibility kana oigedege aduna hariba loktak development authority na asigumba chathrak baje campaign procedure lokal kanda loktak development authority ki snida notice soiba project direction jin changudi maram kai lege ba aduna maram rakal khona high court matamradi guwahati high court oy 2011 da khona case ma khoi frame tawjabani hari port se khoi leiba ngami singsi lokta production ek ki section number 2 gi magi kano sida g sida ngami mayam se occupier haidana magi chawba room ma leijari neba man occupier haina man ministry basi phumdi seasonary ba phumdi gi mathak jum sari bandar khangpok sari mayam se ek sida moji occupier ga chawba role ma piri asugumba piri ba occupier singsi mana kari da makta mai thadok piri no asigi port sida eksna akhoi da piri ba right mayam dugi port si masi local development authority no se matle madudi masi aini oiba mating khoi da pangbiu hana high court khoi claim do tha khibele pen thare adugo mahari ba writ petition thar matung da 2012 ki January gi tang kun gi manga sida interim order ma thokpani okay court high court na hai ba interim order du da local development authority na hana mai thagi bana thagre adu makha ta na mon thaba ya roi lokthok pa ya roi aduga amuk mai thado khraba lokthok khraba adugumba phum hot order sing duna amuk hana court ki order jaw di saba ya roi haidana adugi order do thoki bane ba aduga gadi masagi mai thagraba compensation phangong da ba mayu makai jo mai thabi khraba adugumba mayam dugi punsi ne ba koina masi ngami mayam na makhoi gi makta awaba khangnan ta honari bese aduga ngasai leriba aikoina khwaiding akpadi Loktak Development Authority na sizinariba da Manipur Loktak Production Act haibasi mona section 20 and 21 sizinari simarung jida ngasai eviction tabu yabagi karigumba criteria su yaugdi ado source su yaugdi okay aduna maram warakal da aikoi khangpok satre ka khumda tre mai thagi base masi illegal neba aduna hariba illegal si bharat ki samvidhan gi wangbara torokpa khogi fundamental rights singrakpa adugumba pot amu oibanina Loktak Development Authority si matik sadaba adugumba body yamanina koi Loktak ki democratic development tawani Loktak si conserve tawani habisi praja sina amad thajabang amdre aduna maram wakal da asuk yam sempham singa se moina mis use tarungani mismanagement tarungani habisi asi moina piriba appearance sakineba sidana livelihood package scheme gi makha da pesa piraga moina compensate tawedana photo ona tanana pau tamba okay aduga sagi mi amda hanjin piba family amada sagi matu su masa su mapa su piba adugum portion mayam leiba okay family amada piga da individual amdo bisang loi bising giba adugum portion asina masagi misuse tore mismanagement tore mis to habagi mami duma to sound tare adugo maru ina hairiba ngami mayam sida more than 1000 gi mathakta leiba mayam sida yumthong haiba tare hairiba mayam sida su yam chauna injustice ama right mat pigre happening criminal offense to gre habi hamduni mathang jai was ahmedam laksa yoja hujik leiriba situation asida hoi court ki intervention labnina kari oigidage habududi matung tarakpa kaino sing the hearing sing the sudum khangbadi makha ta order sing the adu hujik phaugi oina leigiba akoi gi pibum sing Loktak ki maru oina ngami sing na thenari khudong chadaba sing rigi Loktak ki akoi bagi pibum soktari ba hujik sudum letan soktari adu court ki intervention sing asagi akoi gi ramsar convention ki makha da leiba side kun taruk lokhar pata khoi Loktak ki su yawnina adu gi damakta Loktak pu preservation tawna gi damakta hairi senpham mayam se thadare habne duna senpham gi sai se da mismanagement misappropriation gi su charge mayam am leihimne madu gi charge makha da han gi ex CM phauba khoi gi vigilance and khoi gi anti corruption department ka FIR ka palaga aduga han gi
project director ani ki mantak ta su maina FIR ka pan na khoi questioning to hai gadara khoi gi statement lo hai gadara maina wafum na sing mayam lai grabani na sigi case su khoi gi matam madu da khoi lenga pai ding da BJP na su yam chauna masi lem na thabi yaro hai dana masi justice phanggadam masi da siphon of tawgra sel khara lana se nagar habi wafum na sing yam char tawgi ba di political gi oi ba yam chauna sagana khebe issue mu oi khebani na haujikti madu karai ta lak pe yan khan bi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯨ ꯄꯥꯏꯔꯦ BJP BJPꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯊꯨꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯁꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯄꯣꯟꯇꯦ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ CBIꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ CBIꯅ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯑꯩ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯧꯈꯠꯇꯅ ꯋꯥꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯀꯤꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯃ ꯁꯤꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯥꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯅꯣ CBI ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯁꯣꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯅ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯁꯨ ꯀꯜꯂꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯈꯔ ꯃꯥ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯝꯁꯔ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ 1993ꯗ ꯃꯥꯜꯂꯤ 93ꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯒꯅꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯥꯗꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯤꯜꯀꯥ ꯂꯦꯛꯀꯨꯝꯕꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯁꯤꯒ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯗ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯃꯃꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯩꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯋꯤꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯩꯕꯖꯥꯟꯇꯦꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 24 ꯑꯋꯥꯔ ꯃꯩ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟ ꯊꯥꯗꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯀꯟꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯑꯩ ꯐꯤꯒꯥꯎ ꯆꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯐꯤꯒꯥꯎ ꯆꯣꯡꯕꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜꯗꯤ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯤ ꯏꯇꯥ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯗꯨ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯐꯤꯗꯦꯕꯤꯠꯇꯁꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ 30% ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ 80%ꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯥꯗꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ LDAꯁꯦ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯅꯞꯄꯒ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯕꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯅꯞꯄꯒ ꯂꯩꯕ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ LDAꯗ ꯁꯦꯜꯁꯤꯁꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯒꯤ LDAꯗ ꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯩ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ LDAꯅ ꯈꯨꯝ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕ LDA ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩ ꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯈꯨꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯖꯥꯠꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ LDAꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯨꯅ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯅꯔꯤꯗꯨꯗꯤ LDA ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯇ ꯊꯥꯗꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ
सेमगत सागपदा थादबसे सुमाइना उब फंगुम तौबो लौ सुबगी लमदा थादरकपा देन nga yokpagi da थादरकपा tourism gi da थादरकपा सुमाइन थादबोइना लौरगदि यारोय जागी लायो पोतुदी लोकताक कनबा हाइबनि लोकताक कनबा हाइबसिदा कनगदो पोतुदा अखोय मियंग चंगद्रगा अखोयगी सेन तानबरोम सलगदि कमर्शियल लोम सपदि या पोतिदो आर पोर अनि सिखेनेबा अदुना मसागी कन्वेंशन नंबर लेरिबसे फुयक पिना कि बिसना मीना पामे पोतो फंगदे अदुना नि स्टेट खर लोखलक मतमदा मणिपुर यावरै से अदुना ने आइदि लवे अदुना लोकताकी जागी लोमी सिंगना तेंग थारिबो मयाम तेंग थारिसे खुय स्वारे तेंग थाजाबै वानी सेंटर दे यौई हाइवे पोर्ट अमसो अदुम लेयेबा अदुना अखोयना यामना लाइना लवे वानी को याम लुमजाने अखोय हुजिक्सी मणिपुर से थाजरमोय कोई 35 36 7 बौक सारा अपने इम्फाल वैली इम्फाल वेस्ट यस अरो कमाई तौरिनो होय मतमदना याम इंगबा 32 डिग्री साबदा याम साय हरमिनेबो अदु असाबगा इंगबगा मतम जि यंगना मतमदा इंग मतमना हेलमिने मतमदुदि कदमाय तौरि असागी लम्फेल द लेबा लम्फेल पार्ट से फजना मथौ तोरमे लेजरमी लम्फेल पार्क की मागी रोल से याम चौरब पोनिको मसागी नुजु था मतमदना लब होय इसिंग थुंगदो मयाम सिंजे मसी सिथबम ओरगा माना मंगोंद लोय संगिदोनेबो अरो संगगा माना मंगोंद हेदरो पोतुना मसाई केनोम सकिदोनेबो नंबुल तुरेमदा सकिदोनेबो अदुगी पोनेबो इकोलॉजिकल ओइना फस काइदना सेममिनेबो अदुगा अखोगी कंग था मतमदना इसिंग लेहलकांदा मदुगी अइंगबा असाबगी टेंपरेचर से कंट्रोल तौनबगी चाउरो मसा ओइनेबो यंगो अखोगी मांगदा हागद्रा उरिबा सिंजावमा मनिंग द लेरिसे लांगुल सिंगिन हाइसिजे मस्ति हाइदरक इसिंग मयाम सिबु सिनबु लोकता कनो सिनबु अखोगी लभेल पार्सल लेमदगदि इम्फाल सोरसिन हाना ताउनिने सुमाय तौदना इम्फाल सि अखोगी अइंग असाय खलजे काइनदनबगि दमता लरम थौदांगसि लम्फेल लेरे देन अदगी अमन सुना कंदना अखोगी कनोदा इम्फाल इसकिदा यारल पार्क काइना लेरिसे असु मयाम सिंसिनने अरना 1950 की ममांग स्वाइददी मणिपुर लोकताक कनोगी पार्ट से चंगागी मथक लेरमेन अखोइना लौए अदई 50 की मतुंगददी कमाय तोरे याम ताथरे ताथरकांदा मरफु मौद्रामु लेरमे दो हुजी हिंगिसी तरागनि थोय हुमदो मुतने हिंगी यावरहिनि अदो हिंगिसी जो लोकताक पार्क खतनि को जे खोइना साउन उरिसे लोकताक पार्क सिटी स्क्वायर किलोमीटर दा 246.72 स्क्वायर किलोमीटर नेबा अतैदी कनो अखोगी सिदा मयाम हाइनरिबा अखोगी पुमलेन पार्क से पुमलेन पास याम चावी मसी 80.22 स्क्वायर किलोमीटर नि अदगदी कनोगी 47.63 स्क्वायर किलोमीटर ओइबा मसु यावी सिन इको पार्ट सिनि अतैदी मसा ngaktaneबो स्क्वायर किलोमीटर अमा भौ गौदबो ngaktaneबो अदुदी अखोगी वेटलैंड एरिया सि कराइ दनोबो ओके मांग हेबो लेबो लेइत्रेबो जि पुरम पार हरमिनि पाट पल्लै पल्लिको अकाम पार हाय पाट पल्लिको लेइत्रबने तखाउ पाट हरमि पाट लेइत्रे होजि काइसरके सिनि पाट पाइग्रे न हाइसिनि पाट पाइगिबदा कदोरे अखोइगे अइंग साइ खल पाइग्रे अदुना मसी अखोइ होजि हिंगौरि मयाम सिना होजि साबगी मसा खांगिसे पाट पाइबदा यावरबनी अखोइगे अइंग सा नुआइबदुदि सिनि अदुगी पोतो ngसागी गवर्नमेंट सिना नतगना लाखदरिबो order लाखिबा मयाम सिंगिना तौरिबा मागी हंजननबगी मागी इकोसिस्टम सि लांगनबो होनबसे मसी यौदे सिनि अखोइ हाइजे यौदे अदुना कोना होजे खुथिंजल इसे मसिना अखोगी वारुसन अमदि फरकनी अदुगा मरा लेबसिंगदो तोमिन तो ओय ओके मरा लेबसिंग अम लाकनी नै थमजकी मरा लेबसिंग अमतदि था दो मानदे अदुबु मतांग सेदा अखोई बीजेपी नसु मतमदु दे याम चाउना अखोगी हाइरिबसी सेंजा थमजागी 224 नत्र 44 करोड़ की मसीगी साइफोन अप तौखरे मरमदर मसी निथिन थे गदबनी हाइदुना याम चाउना इवन सेंटर फाउबो यौदना वारी तौनखिबा दु वाफम ओइबनिना हौजिकती लेंगाकसु स्टेट गवर्नमेंट पारे मणिपुर दा हाइदी बीजेपी न लुचिंगबा लेंगाक लेरे स्टेट तसु अदुगा सेंटर दसु हानदगी 2014 दगी हौजिकसु बैक टू बैक लेरी हंदक्ती ओजासु खोइ बीजेपी की मेरु अनदुम कोइ पार्लियामेंट चपीरी अदुना सिगी मतांग सिददी हाइदी ngसागी 224 करोड़ की अमा लेहिबनिना अदुम खर अतोप खरसु लेरमबे लेरमदबसु याय अदुबु लेग्रे हाइदा हानसु चार्ज याम कन तौखिबने अदुगी अखोई वहांग पहांग तौ फौ ममांग चाही अप्रैल थादा पांथोखिबा लेबनिना करी करी ओर पुयान खमदि सिगी कोई सीबीआई की हाइगद्रा दुगा एंटी करप्शन की हाइगद्रा सिगी लाइव करप्शन ब्यूरो की लाइव प्रोसेस से यस असेंग बावदा हाई तारगदी एंटी करप्शन ब्यूरो सिददी ऑलरेडी मतमदुदा अखोगी बीजेपी की हाई तारे इंचार्ज पुबिबा होजिगना यूनियन की गवर्नमेंट की मिनिस्टर ओरिबा श्री प्रहलाद पटेल जी से माना पार्लियामेंट पुथोगा मधुमक विजिलेंस कमीशन दा थादरगा मसे प्रोसेस होग्रे को
then now who's a quinta with the CBI da Madugi process it tawri and a tie. Okay. So I get handba saying what Bugice. Masi I sum a personal experience the Haitare. CBI say Matam Lawi. Makuna direct action tawring da when TV about different kind of the Tirongan and Kali. See example on Pijo Aina University leading it some medical college amagi kind of see complaint lagna badagi aina thabak tawring da aigi file map se law impura saki CBI na and adagi amu after 2-3 years ta sigi action si low hore okay admaina aina thajabada jik se hi ani hum sugre koina haibasi ai soidana madugi process progress to lakane khali aduna sibawdi koina stay da ina even handaki parliamentary na Loktak ki issue se hange to bada si court la yibanina madu hangu bada kaidora kada ke CBI process la ribina ga bada I want the advice to bada madu makti put up to bide next session da ai so soidana si yabre yadabra hanga question di to gani aduna legal process se India ki se hoi kharabudi adum kare ani issue mayam case mayam laibanina adum kharaga tapna bang aktani aduga Manipur da di CBI mi se lakh se hangoi ba akhoi lainari ba karani law and order gya ga tra akhoi mindset mayam se kenom to bune na actively to do bugi keno sulai adu masi hai dana CBI na line nanthok kini habdi na te soidin tawrakani sima I haijeninge do sai akhoi Hemantana ga su panbiri ba Rajen na su panbiri ba punamak se andaki high court na pirai ba intervention sina masidai da koina aseng ba pot amadi uba phangadra na koina asa tawi masi tawrakanda kannana ba hona ba da matam theng budi ai adu anoba true beginning ama tawraga koi Loktak city kannana ba hona ba gi tangai phadab le se hajini okay high court ki handaki intervention yamna matang cha ba hai batare matang cha nati thenga bane tu thenga su thengna intervention ama labani na soidana Loktak ki matang sida leikiba any discrepancy boiro misappropriation boiro anything masida leramba mayam se loina khangdokpa yabagi tanja tu phangdobni na handaki seta ningthina chumthokpagi semdobagi adu Loktak part pukal hona bagi yam chawba tanja amadi phangene habni handaki tanja se nanthon andaba tawdana every stakeholder abadi miyam masida sanghal Loktak agadi soidana kugi akoi bagi film maruna Loktak ki akoi bagi film Loktak ki sektam se kan badam chawna mateng amadi ogani on den on ngasi onadi manu honagi thoramsi matang solution jarge ngasi thoramsi da oja hemanta oja Rajen amadi oja Ranjan lengbir to ngasi thoramsi ba thawa happy khiba amadi mapung phan gidam ta oja humba mukana tha sa punukchari appreciate your joining masene ngasi manu honagi thorong ngasi edison se karam to bibage ko dekhan ber piyagani koi mail id di impactvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impactv manipur ta join to birga comment amadi feedback tha ber piyagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off Kurumjari